Loti akirora mwana wa mũrũ wa nyina. Arutwa akatazama mjomba wake. Akimwira rĩu rĩ. Akamwambia sasa. Kuona andũ aitũ nĩ marũa. Sasa tunaona watu hawa wanapigana. Hatirĩ na bata tũkanĩrĩre. Hakuna haja tuinukiane. Bwana asifiwe. Hatirĩ na bata twĩke atĩa. Hakuna haja ya kufanya nini? Eka ũguo ai. Sasa fanya hivi. Niĩ mũrathime. Mimi ndiye nimebarikiwa. Na mũno mũtungatĩri kũmenyaga wĩ mũrathime. Ni vyema mchungaji kuelewa kwamba umebarikiwa. Na ujue ya kwamba umebarikiwa. Maana ambaye amebarikiwa gũtimakanagia. Haijalishi egũthura kĩ. Atachagua nini. Kejokere rĩngĩ. Wacha nirudie tena. Hatirĩ na thĩna. Haina shida. Ũngĩkorwo nĩ wĩ mũrathime. Kama unajua kwamba umebarikiwa. Tondũ wena ũtongere rũgongo. Maana unaweza tajirikia juu, unaweza tajirikia chini. Koguo gũtiramakania kũrĩa ũrathiĩ. Haijalishi mali unaenda. Kama yule ambaye anakubariki. Bwana atukuzwe. Ona wĩ irima rĩ. Hata ukiwa kwenye mchanga. Maũndũ maku me marĩku rĩ. Mambo yako yakiwa yameisha. Ũrĩa mũrathime. Wewe bado umebarikiwa. Amen. Nĩ atumanaga akoiga ũrutwo irima ĩ. Anatumana unatolewa shimo. Kũrĩa kũrathimĩire. Na unakupelekwa mahali amekubarikia. Ibrahimu akira mwanake. Ibrahimu akaambia kijana. Tondũ we ndwarĩ mwĩte. Maana wewe uko umeitwa. Ndura kũrĩa kwenda uthi. Chagua unataka kwenda wapi? Mwanake akiuga atĩrĩrĩ. Aya akasema. Kũrĩa kwĩ ngirini nĩkuo ndĩratharĩ kuo gũthiĩ. Mimi nataka kwenda mahali ambapo kuna kijani. Kamwambia chukua mifugo yako yote na watu wako wote. Na mwende. Makega magũrũ. Wakachukua miguu yao. Magĩthiĩ. Wakaenda. Kĩrĩkanĩro kĩandĩkĩtwo agĩthura mataũni-inĩ. Akachagua kwenye kũrĩa kwarĩ kwega. Ambako kulikuwa kuzuri. Na kule kulikuwa na rotuba. Ona we nĩũinaga rwĩmbo. Hata wewe unaimba wimbo. Kũrĩa athurire. Mahali alichagua. Amen. Na kĩrĩkanĩro kĩoiga atĩrĩrĩ. Biblia inasema. Ibrahimu akĩiganĩra na kũrĩa kĩrĩa atĩa. Ibrahimu akatosheleka na mahali alienda. Turathoma rĩu nĩ kĩrĩkanĩro tũrathoma kĩrĩkanĩro thĩinĩ wa ibuku rĩa Genesis. Ni katika kitabu cha Mwanzo. Wĩ hamwe nawe. Tuko pamoja. Mũndũ ũgwĩtwo Ibrahimu rĩ. Ibrahimu. Kĩrĩkanĩro gĩtwĩraga atĩrĩrĩ. Biblia inasema. We ndarĩ mwana. Yeye hakuwa na mtoto. We na mũtumia matiarĩ na mwana. Yeye na mke wake hawakuwa na mtoto. No mũndũ ũyũ mokĩte nake rĩ. Lakini huyu ambaye alikuwa naye alikuwa na watoto. Na koguo kũrĩa athire rĩ. Kwa hivyo mahali alienda. We maũndũ make no marathiĩ we. Mambo yake yakaenda vizuri. No marathiĩ wega. Yalikuwa yanaendelea vizuri. No he rũgano rũmwe ingĩenda tũthome nawe. Lakini kuna hadithi moja ningetaka tusome. Tondũ kũrĩ athamaki. Maana kuna moimire kũndũ gũtiganĩte. Walitoka mahali na magĩũka makĩanjia haro. Wakaanza kuanza vita. Kũrĩa Loti athurĩte. Mahali Loti alikuwa amechagua. Amen. No nĩngũkwĩra Loti we tiwe warĩ mwĩte. Ruto hakuwa ameitwa. Koguo gwĩtwo to kĩrathimo kũrehaga. Kuitwa sio baraka tu. No nĩgũkaga na ũgitĩri wa kĩrathimo kĩu. Na ulinzi wa ile baraka. Amen. Koguo rĩ. Kwa hivyo Loti nĩ arĩ na indo. Kwa hivyo Ruto ana no ũgitĩri wa indo cio. Lakini hana ulinzi wa ile mali. Tondũ ũgitĩri warĩ aikaranie na ũrĩa warĩ mũrathi. Maana ulinzi ulikuwa na yule ambaye alikuwa amebarikiwa. Na koguo mũndũ ũgwĩtwo Loti. Na kwa hivyo Ruto. Kĩrĩkanĩro kĩandĩkĩtwo we. Yeye. Na atumia yake. Na wake zake. Na indo ciake. Na mali yake. Magĩtahwo. Wakatekwa nyara. Othe magĩkuo. Wote wakachukuliwa. Ibrahimu. Arĩ o kũrĩa. Ako pale tu. Ahoreire. Akiwa ametulia. Na ũtonga wake. Na utajiri wake. Amen. Kĩrĩkanĩro gĩkandĩkwo atĩrĩrĩ. Biblia imenakiliwa. Mũndũ ũmwe akĩũra kuma kũrĩa kwa Yetwo. Mtu mmoja akatoroka kutoka pale kulipiwa. Agĩũka ihenya kwa Ibrahimu. Akaja mbio kwa Ibrahimu. Akĩmwĩra mwana kĩa mũrũ wa nyũkwa ĩ. Akamwambia kijana wa ndugu yako. Gĩkĩrathirwo nakĩo. Aliendwa na yeye. Indo ciake. Na mali yake. Na ciana. Na watoto. Onake. Na yeye. Maratahirwo. Wote walitekwa nyara. Bwana tukuzwe. Maandĩko makauga ũũ. Biblia inasema Ibrahimu nĩ arĩ na aruti a wĩra. Ibrahimu alikuwa na wafanyikazi aturĩinĩte haro. Ambao alikuwa amewafundisha vita. Akĩũria Ngai. Akauliza Mungu. Tũndiru na andũ aya. Sasa hao watu tuangaliane na bingu kama mchukua miguu. Wewe utawaokoa wakiwa wote. Mwathani aroko. Bwana asifiwe. Na maandĩko makoiga wega matheretie. Na Biblia ikasema vizuri. Ibrahimu akĩmakinyĩra. Akawafikia. Ũngĩthoma kĩrĩkanĩro nĩ athamaki atano. Ni wafalme watano. There were 5 kings. Walikuwa wafalme watano. Watano. Na huyu ni mũndũ ũmwe. Na huyu ni mtu mmoja. Na aruti a wĩra 100. Na wafanyikazi 300. Na kiugo gĩkaiga atĩrĩrĩ. Na neno linasema. Athiĩ kũu. Wakati alienda pale. Akawapiga wote. Kĩrĩa gĩothe matahĩte. Na chochote walichokuwa wameteka nyara. Ũtonga. Tajiri. Andũ. Watu. Na ciana. Na watoto. Ibrahimu agĩcoka nacio cio. Ibrahimu akarejea nazo zote.
ndirakwira horo wa mundu mwite habari ya mtu ambaye ameitwa na mundu wenyitithanetie na ria mwite ambaye amejiunganisha na mwenye ameitwa. Amen. Riu umenye atiriri sasa ujue hivi Loti tiga enyitithanetie na Ibrahimu isipokuwa tu ni vile uhoro wake ungiathireire hau mambo yake ingekuishia pale. Amen. Then mathina make mangiambirie hau mashida zingeanzia pale ature ngombo yeye aishi kwa mtumwa no tondu lakini nienyitithanetie na Ibrahimu alijiunganisha na Ibrahimu. Ibrahimu niwe wari murathime na Ibrahimu alikuwa amebarikiwa. Kwa uhotani wake kwa hivyo ushindi wake na uhako wake na upako wake wokagira hari Ibrahimu ilikuwa inakujia kwa Ibrahimu. Ugiteri wake ulinzi wake wothe wari na Ibrahimu wote ulikuwa na Ibrahimu. Ndio uthikiririe nataka unisikize tondu mothe ndirenda kwaria uhoro wa mantu uthikiririe unisikize maana nda kunena kuzufu Bwana tukuzwe. Na kwa gwore na kwa hivyo Ibrahimu akimatunya nothe Ibrahimu akawanyang'anya wote kanyo kiwa agioka mukuruini wacemanitio ni athamaki akaja katika bonde ambalo wafalme walikutana na ndio kila mukuruini ucio na wakati alifika kwenye lile bonde akirehe andu ari othe manyititwo akaleta wote ambao walikuwa wametekwa nyara athamaki akuni ariku akauliza wafalme wako ni wagani kila mtu anachagua wake na mali yake na andu athamaki makamwira athiriri na mfalme wanamwambia na tutirenda indo hata tutaki mali oya indo ciothe wewe chukua mali yote tunengere ciana tupatie watoto na atumia na utupatie wake wetu andu aitu na watu wetu wewe tigwondo tonga wewe baki na utajiri hatuna haja na utajiri na Ibrahimu akamarora na Ibrahimu anawatazama akamarora kaidi mwirehe naambia wacha nini waambie milioni 10 yanyu ndirenda mimi sitaki hata ndururu yanyu niratha muthimu gicenendekaga na guku ndio mwenda mkiongea na huko nyuma togirie Ibrahimu ya kwamba nyinyi mlifanya cianyu na indo cianyu na mali yanyu yetire bekendo ndirenda mimi sitaki chochote hau murona nginyite mahali nimefika ni uria wajetire yule ambaye murona ndi vile ambavyo ni uria wajethaga yule ambaye na ni uria wadutira gwito kwa haha nginyite kwa hivyo mahala nimefika mathie mukiranaga nako sio mwenda mkiongea nuona uria therete unaona vile ni msafi mehothie uria turekireje ni ile sadaka tulitoa horo ni tondu uria wamwitite ni sababu ya yule ambaye nigukwarĩria ndirakwarĩria na ndirenda gũkwarĩria ũhoro wa mantu na kungoza kuruhusu mwathani arogocwo. Amen. Athamaki wafalme nĩ marigirwo nĩ ndeto ĩyo wakashangazwa na ile jambo na nĩho maandĩko moigĩte atĩrĩrĩ ndipo Biblia inasema hagĩũka mũthamaki ũngĩ kaja mfalme warĩ wa Jerusalemu ambaye alikuwa wa Yerusalemu arĩ mũthĩnjĩri wa Ngai ũrĩa mũnene wa Mungu mkuu. Akirwa Ibrahimu akiuga atiriri Ibrahimu akasema gayai gĩcunjĩ gĩa 10 hau toeni fungu la 10 pale munengere ũrĩa mpatie yule timone sio munipatie nengerai ũrĩa mpatie yule ni tigana inani wachaneni na mimi ukithoma maandiko macio wega tondũ nĩngũkwĩra harĩa marĩrĩ ndakwambia mali maandiko yaliyo Ibrahimu oigire ũũ Ibrahimu akasema nĩ ndonyetie moko makwa gatagatĩ ka magũrũ mimi nimeingisha mikono yangu katikati ya miguu yangu tena nikainua juu na ngehĩta nami nikaapa ngehĩta na Jehova nikaapa na Yehova ambaye aliniita ati we niwe irahiro riakwa niwe mundeithia yeye ndiye msaidizi wangu na kwa hivyo hatiri uteithio ono mwe hakuna hata msaada hata moja jetereire kuma kwi mundu ambao nagotia kutoka kwa mtu ama kwa watu mwathani arogocwo Bwana tukuzwe na kwa hivyo na kwa hivyo thĩna ũyũ mwĩnaguo mũnene wa kuona indo shida kubwa ya kunipatia mali muhuruke pumzikeni mwathani arogocwo Bwana tukuzwe hĩndĩ ĩyo rĩ wakati ule ũreciria Loti eko wewe Loti yako wapi Loti acokete Loti amerudi na wake zake na indo ciake na mali yake meciria makwa manjĩraga atĩrĩrĩ mawazo yangu ilikuwa inaniambia niĩ ndĩ Loti rĩ mimi nikiwa Loti nĩngeikarire hakuhĩ na Ibrahimu ningekaa karibu na Ibrahimu tondũ indo ndĩ nacio maana nina mali no itirĩ na mũgitĩri lakini hazina ulinzi koguo kaba ingĩkorwo ndĩ na kĩ la heri ndiwe Yesu nĩ aririe ũhoro wa nyũmba Yesu akanena kuhusu habari ya nyumba atirĩrĩ ũhoro wa nyũmba akanena hivi kuhusu nyumba atĩ nĩ kũrĩ mũndũ wakaga nyũmba na mwaki mũũgĩ kuna mjenzi ambaye ana hekima mwaki mũũgĩ kĩrĩkanĩro ũngĩruta kĩthĩinĩ wa rũgano rũu ũngĩruta unaweza toa nini katika ile hadithi nĩ nyũmba ũrĩa yarĩ nũmu ni nyumba ambayo ilikuwa imara possibly no ũgĩ ũrĩa wamĩakĩte nĩguo warĩ na bata hekima ambayo ilijaa
Mwathani arogocwo. Na uge nyumba yarĩ nũmu. Labda nyumba ilikuwa dhabiti. Na mimi gũtuĩka ũũgĩ ũrĩa wakĩte nyũmba ĩyo. Lakini hekima ambayo ilijenga ile nyumba. Nĩ waputĩte into consideration. Ilikuwa imetazama na kuangalia mambo. Ati kũndũ gũkũ no gũke mũiyũro. Inaweza kuja dhoruba. Kũndũ gũkũ no gũke mathĩna. Inaweza kuja mathĩna. No gũke rũhuho. Inaweza kuja upepo. Na nyũmba ĩno nĩ yagĩrĩirwo nĩ gwĩka atĩa? Na hii nyumba inastahili etirie. Aiweze kustahili. Bwana sifiwe. Kwa bata ndo gukorwo na nyumba. Haja sio nyumba. Yega ni uranyitara ndirakwira. Sijui kama unashika bila gukorwo na ki. Sio haja no nyumba ikorwo yakitwo. Lakini wewe imejengwa. Na ugi wiho. Na hekima. Wa gutuma ruhuha ruoka. Na kufanya upepo ukija. Niki. Kwa nini? Tondu nyumba ni ri gitumi kiayo. Maana kila nyumba ina sababu yake. Nyumba no ya Reverend. Ai nyumba ya kasisi. Ndio thaka wayo. Asio urembo wake. Takiria nyumba eno ekugitira. Kama ile ambayo italinda. Ikanwa nyitara ndakwe. Sijui kama umeshika vile nimekuambia. Ukakamavu wa mjengaji. Ole urarutaniria muno gwaka. Tondu waria turawamiona. Sio vile tunaiona. Tondu akiria kugitira. Lakini kwa sababu ya kile kitakacholinda. Huho. Hatakuwa na wewe toro ni mchungaji ako safe. Wewe ukiwa umelala wewe kasisi yako sawa. Mwathani arogocwa. Amen. Okay, wate ni kwagĩa maĩ maingĩ. Ukisikia kwamba kuna maji mengi. Mchungaji bado ako? Aigwa kasisi yako sawa. Ũũgĩ ũrĩa wa mĩaka. Kwa hivyo hekima ambayo imeijenga. Ti kĩrĩa mũrona. Sio kile ambacho mnaona. Nyumba ĩyo ĩkũgitĩra. Kama ile itakayelinda. Koguo Rotire. Kwa hivyo Rutu. Aroraga kĩrĩa arona. Alikuwa anaangalia kile anaona. No ndataũkagwo kĩrĩa agĩrĩirwo nĩ kũgitĩra. Lakini hakuwa anaelewa cha kuzuia nini. Bwana tukuzwe. Na koguo we agĩgĩkinya nja. Kwa hivyo yakakanyanga nje. Indo nĩ ciacoka. Maana mali imerudi. Mbũri na ciana nĩ ciacoka. Mbuzi na watoto wamerudi. Agĩcoka Sodoma. Sasa yakarudi Sodoma. Anatigwekire. Akafanya hivyo. Agithie tondu kundu kuu kwa indo na ni town. Maana kuna mali na agithie na mbere na biashara ki. Akaendelea na biashara zake na utajiri wake. No maandiko ni moigago. Lakini Biblia inasema mwaka ũrĩa Ibrahimu okire kwĩrĩrwo mwana mwaka ũcio. Iyo mwaka ambao Ibrahimu aliahidiwa mtoto. Mwaka ũcio nĩguo Ngai athiaga kũnina Sodoma. Iyo ndio mwaka ambao Mungu alienda kuangamiza Sodoma. Amen. Na nĩngwenda ũririkane Ibrahimu nĩ aririe mũno. Ibrahimu akanena sana. Igũrũ rĩa andũ arĩa me Sodomu. Juu ya wale watu wako Sodomu. Andũ a Sodomu gũtirĩ ona ũmwe aramenya. Hakuna hata mmoja anajua. Nĩkĩ kĩrathiĩ na mbere. Kile ambacho kinaendelea. Ona matiĩ atĩ mũciko nĩ kũrathira. Ya kwamba kuna matirĩ na idea. Hata hawana hali ya wazo lile. Nĩ atĩa gũikarĩte. Vile kumekaa. But ndĩrakwĩra atĩrĩrĩ. Lakini nakwambia. Ibrahimu ena kothi. Ibrahimu ako na maneno. Mbere ya uthũkangio ũcio kinyĩte. Kabla ile uharibifu ifike. Na Ibrahimu nĩ warakaya. Na Ibrahimu ndiye anapiga nduru. Ĩkũngĩkorwo na 10. Hata kama ni 10 utaangamiza. Ngĩthiĩ ngora 10 rĩ. Nikiana nikute 10. No njigua ũrĩa ũroiga. Naweza sikia vile unasema. Na hiyo maneno mimi amarĩrĩire nginya 5. Mpaka kawalilia wakafika 5. Na kĩrĩa kiugaga ona 5 magĩka atĩa. Hata 5 wakakosa. Amen. Rĩu ndĩrenda wone atĩrĩrĩ. Sasa nataka uone. As much as hena kirathimo kia association. Hata kama kuna baraka ya kujiunganisha. Kirathimo giothe kia association. Ile baraka yote ya kujiunganisha. Protection. Inaitisha ulinzi. Amen. Rikani ndahota gukinyira ngoro yaku. Sijui kama nafikia wako na nakwambia hivi. Ngai no akurathime. Mungu anaweza kubariki. Ni urathimanaga. Sababu na bariki. No onogoro ni urathimanaga. Hata kama unabariki. Ogiteri wa kirathimo kiu. Ulinzi wa ile baraka. Okoragwo no urathimaga. Inakuwa na yule ambaye anabariki. Amen. Ndari horo wa giteri. Mimi naona ndari horo wa kirathimo. Sio baraka. Kirathimo. Ngai ni agutheremia. Mungu atakupanua. Bwana asifiwe. Amen. Na nikio mothe ndakwira ndenda kwenda horo wa mali. Nataka kunena kuhusu vazi. Ndakwa example ya mundu gwitwo Roti. Nakupatia mfano wa Rutu. Tondu in the same vein. Sababu pale. Na kana na njiro iyo. Na katika ile njia. Nĩngwenda kwaria horo wa ndungata ingĩ igĩrĩ. Nataka kunena kuhusu watumishi wengine wawili. wawili. Na mwetagwo Elija. Mwingine aliitwa Elisha. Na ũngĩtagwo Elisha. Na mwingine Elisha. Bwana asifiwe. Bwana tukuzwe. Elisha arĩ mũrĩmi. Na Elisha alikuwa analima na ng'ombe. Alikuwa analima na zile ng'ombe. Na weri. Na yeye. Arĩ na shughuli nyingi. Hakuwa na mashughuli mengi. Nĩ gũkĩra rũcinĩ. Ni kuamka asubuhi. Kwa ng'ombe icoki. Yeye anafunganisha nira, anaingia kwenye shamba. Amen. Na nĩnjue nĩ ndĩrarĩria andũ aingĩ haha. Na ni watu wengi sana. Tondũ nĩ arĩa mokagĩra rũcinĩ. Maana ni wale wanaamka asubuhi. Mũndũ agathiĩ kũhang'ĩra nyũmba yake. Mtu anaenda
na kushughulikia nyumba yake. Amen. Amen. Na kwa hivyo siku moja ikafika mtumishi wa Mungu Elia akapitia kwa Elisha. Na maandiko moigaga agĩikĩrio inasema kwamba kama kia Elisha na kwa hivyo hĩndĩ ĩrĩa ekirwo ũguo na wakati alifanywa vile akĩhana tarĩ ũmwe wa mũrwo akawa kama mmoja ambaye ametiwa wakfu ũrĩa wagĩrĩirwo nĩ kuoya ndagĩka ndoĩ ũraikĩrio gĩkama gĩake. Juu alikuwa anarushiwa ya nini? Ndarĩ na kobia. Yeye hakuwa anajua. No rĩrĩa aikĩrio gĩkama. Lakini wakati alirushiwa. Maandĩko moigaga agĩtua itua rĩa kũrũmĩrĩra Elisha. Akakata kauli ya kumfuata. Na kwa hivyo challenge ĩgĩgĩũka. Kwa hivyo changamoto ikaingia. Ndũngĩrĩma. Huwezi lima. Na ũcoke ũrũmĩrĩre Elisha. Tena umfuate Elia. Kwa hivyo no mwako make a choice. Kwa hivyo lazima uchague. Akachagua. Akĩrĩkia ũhoro wa kũrĩma. Akamalizana na shamba. Akĩthĩnja ndegwa iria ciake ciarĩmaga. Akawachinja wale dume. Agĩciruga na mĩtĩ ĩrĩa yaciohete ngingo. Na akazipika na zile miti. Agĩciheana ile pate. Na akapeana kama sherehe. Na ũhoro wa kũrĩma wake ũgĩthirĩra. Na hali ya ukulima ikafika mwisho. Maandĩko moigaga nĩ arũmĩrĩire Elijah. Yeye akamfuata Elia. Kwa ihinda. Kwa muda. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe. Na rĩrĩa mũrũmĩrĩire. Na wakati alimfuata. Nĩ hakinyaga handũ. Ilikuwa inafika mahali. Elijah akamwĩra atĩrĩrĩ. Elijah anamwambia. Twakorwo twaria na Jehova. Tukanena na Yehova. Na andũ mahana. Na amenituma mahali fulani. Wewe huruke haha. Nataka ukalie hapa. Yambe thiĩ. Mimi niende. Na Elijah akĩmwĩra atĩrĩrĩ. Thĩinĩ wakwa rĩ. Nĩndatuire itua rĩa gũkũrũmĩrĩra. Nimekata kauli ya kukufuata. Koguo harĩa hothe ũrathiĩ nĩ ngwĩka. Mahali popote unaenda. Ona niĩ ndũrandiga. Hata mimi uniachi. Kĩrĩkanĩro kĩrĩkĩtwo agĩkĩmũrũmĩrĩra. Akamfuata. Magĩtwarana. Wakaandamana. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe. Harĩa hothe Elijah athiaga. Wakati wote Elisha alikuwa pale. Na hĩndĩ ĩrĩa yothe Elijah arathiĩ. Na wakati wote Elijah anaenda. Nĩ harĩ na timu ĩngĩ. Kulikuwa na kikundi kingine. Gĩtagwo ciana cia nabii. Wana wa manabii. Nĩ ũrĩ wathoma ũhoro wa ciana cia nabii? Umesoma kuhusu wana wa manabii? Ũrĩa ũroirĩrwo no a shift. Sasa yule ambaye ananyeshewa aingie kwa hema ndani. Nigetha ndakae kũkĩhĩngĩcĩka kĩigue. Ithuĩ twĩna haha matuire itua marũgame na ithuĩ. Sisi kuna wazee wamekana kusimama na sisi tunasema Mwathani arogocwo. Amen. Ao nĩ maramenya Elisha ni akuoyo. Walikuwa wanajua Elijah atachukuliwa. No matiri undu mekaga atia. Lakini hawakwenda kufanya. Ona ni maheanaga muhahi wa uria akuoyo. Hata walikuwa wanapeana vile atabebwa. Ona ni mathia kwa Elisha makamwira atiriri. Hata Elisha alikuwa anaenda kumwambia. Unajua atabebwa. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe. Koguo oni mamenyaga. Kwa hivyo wale walijua. No hatiri undu mekaga atia. Lakini hawakufanya lolote. Hatiri effort mekage. Hakuna bila bidii walitia. No maandiko makaiga atiriri. Lakini Biblia inasema. Wewe ni umathomete. Wewe unajua umesoma. Ukinya muthenya uria Elijah yagwo. Ikafika wakati wa Elijah kuchukuliwa. Na koguo hindi ria marugire Jordani na kiama. Wakati walivuka Yordani kwa muujiza. Na maguthithiria nguo ya Elijah. Na wakagongesha lile vazi la Elia. Makiriga Jordani. Wakavuka Yordani. Elijah akira Elisha wega. Elia akamwambia Elisha. Wona wanyona ngethi. Ukiniona nikienda. Wetie kiria ukwenda. Chochote ambacho utaitisha. Nawe ni ukugea nakio. Nawe utapokea. Ndiraria uhoro wa mantu. Nataka kunena kuhusu vazi. Bwana tukuzwe. Bwana asifiwe. Amen. Ekejaria hanini uhoro wa mantu. Nizungumze kiasi kuhusu vazi. Ikoragwo arigo transfer. Ni kwa hali ya kubadilisha authority, hali ya nguvu na dominion, na hali ya utawala, na ikoragwo spiritual, na inakuanga ya kiroho. Tikofio gwikirwo mutwe, asio kofia utavikwa kwa kichwa, tikajo okuhumbwo, asio ile nguo utavikwa. Mwathani arogocwo. Bwana tukuzwe. Tikara ogwikirwo, au utavalishwa ile nguo ya huduma, no thiini wa roho, lakini ndani ya roho uheo handova. Wewe unapewa Mwathani arogocwo, kukabidhiwa thiini wake katika kiroho. Riu tani Samueli kama Samueli, handova, mimi ni kukabidhi. Andũ matikomiona, watu hawataiona, no hindi ĩrĩa ũrĩanjia gũtungata nayo rĩ, lakini wakati utaanza kuhudumu nĩrĩoneka, itaonekana. Mwathani arogocwo. Bwana tukuzwe. Na koguo Elisha, kwa hivyo Elisha, hindi ĩrĩa Elijah athire, wakati Elia alipoenda, kĩrĩkanĩro kiugaga manto yake nĩ kũgwa yagũire, vazi lake likaanguka, na yagwa, na wakati ilianguka, Elisha nĩ kũmĩoya mĩoyo, yeye alichukua. Na nĩngwenda ũnyite ciugo icio, nataka ushike maneno haya. Elijah ti kũhumba ahumbire Elisha manto, yeye Elia hakumvika nguo, nĩ kũgwa yagũire, ilianguka. Nake Elisha akimake decision, yeye akakata kauli ya kwamba atachukua ile upako.
Kwa hivyo usifikirie ya kwamba itatoka mbinguni na kuanguka. Hata ikitoka juu itaanguka chini. Wewe ndio utakata kauli ya kuchukua lile vazi. Hebu nisikiza vizuri. Elisha akachukua. Na nakunena kuhusu vazi. Maana vazi sio kupakwa mafuta kwa kipaji cha uso. Nataka unisikize vizuri. Sio kupakwa mafuta kwa kipaji cha uso. Elewa jambo hili. Ya kwamba lile vazi ya kwamba ni adabu. Ile nidhamu ya Mungu. Aweke ile upako. Wacha nirudie. Bwana tukuzwe. Kuna jambo ninafanya. Na kuna wewe hata kuna nguvu. Lakini habari ya ate bishop wetu akona ile nidhamu ambayo ni neno la Mungu na kutafuta Mungu. Ile nidhamu ndiyo vazi la warokera. Amen. Na iliweze kudumisha na ile upako. Amen. Nitarudia tena. Nakwambia hivi. Watu wa Mungu wanakuwa wa kidini sana. Na tukawa watu ambao wa ibada sana. Hadi nikupokea. I have a message for you today. Amen. Mungu ana nidhamu. Na mtu wote wa Ngai, na kila mtu a genuine man or woman of God, moto wao makona wa Ngai, ni a prayer life, yeye ana maisha ya maombi, ni haya, anaomba, ni higaga, anafunga, ni asharagia Ngai, anatafuta Mungu, anasoma neno la Mungu, na ni abstaina kana ni aimaga maondo ile maige mono katika mambo mengi sana. Amen. Discipline. Iyo ni nidhamu. Bwana tukuzwe. Kwa hivyo ukisikia vazi, ya kwamba nikikuvika hiyo ni kujidanganya. Bwana tukuzwe. Amen. There was the discipline. Kwa hivyo kulikuwa na nidhamu. The character. Mambo haya yote ambayo inasimamiwa na lile vazi lilianguka. Na tena unisikize. Alichukua na self decision, akiwa amekata kauli yake, akiwa I will take this discipline, akiwa nitachukua. Dikiraria uria erire Elijah. Wasikiza vile aliambia Elia. Ndirenda maita maya. Nataka maradufu. Na maita maya mo hako. Nataka maradufu ya upako. Roho nili atatu. Waliponya watatu. Mimi ndirenda 10. Mimi nataka 10. Kwa hivyo wako ndirenda korwo weke. Nataka we igoro. Yangu ikiwa ya juu. Double portion. Nataka maradufu. Na niye nejuyo nawe ni wera go receive double portion. Wewe unapokea. Omo ne ndirenda kuvumilia how to receive that double portion. Wewe nokija hata kwa mokea maita mere. Todo tiate manto de ko dispense de kurekio. In fact, within your season, sasa tuko katika kipindi ya the dispensation of mantle. Yako neana yako nakararia goishi. Kadhikereria wega. Buskiza. There is a new generation. Andekone na roshia. They are my sons and I love them. Nesi anadente na jirani na mwa. Watotamba na heshima jaku. Omothe matumire ngoro ndi guko. Na wale wakafanya niwe na faction nyingi muno. Na kwangu kulikuwa na vitu zinaendelea. Muno maruta wira. Lakini nikaachia watu wafanye kazi. Amen. Because I value and respect them. Netodo nedamatize. Na thĩinĩ wakwa na ndani yangu nĩngũigua ihinda rĩa kũneana manto ndĩrĩkĩte atĩa. Na kufikia wakati wa kupeana kwa ajili ya kuko. Kanitha nĩatiga kwĩhenia. Kanitha nĩokĩre. Amenye ciana citũ no mũhaka tũrekie manto. We have to do this. To this generation. Narekei ndĩmwĩre andũ aitũ a Ngai. Lakini wacha niwaambie. Mama madini ndĩrĩ handũ ĩgũtũtwara. Dini haitupeleki mahali. Ũririkana ithuĩ no ithuĩ twarĩ ndini-inĩ. Sisi tulikuwa kwenye dini. Na ithuĩ twarĩ kuo. Ni sisi tulikuwa pale. Koguo tũtirĩ maũndũ tũtarutĩte. Hakuna jambo tujafanya. Nothing to us. Nawe
Kwa hivyo ogoro ni toko release the mantle kama tutachilia tukinya haria tukinyete leo nigetha na waya mathie double portion ile waingia katika upako maradufu kanitha ni ratigwa mandu ile raliriswo ile yakura hanaga sio vile kulivyokuwa ithagwo the increase of wonders oingi wa magegania na moriro ma Ngai ni wingi wa mambo na maajabu ya Mungu. Tondu Elijah ndari etigira Elisha ohoti na hinya uria ari naguo nguvu na uwezo ambao alikuwa nazo double portion ilikuwa ni maradufu. Mwathani arongocwo. Bwana tukuzwe. Kwa hivyo nawe mundu wa Ngai nawe mtu wa Mungu for a double portion nigetha ugie na hako maita meriri you need a double discipline no kinya ugie na mutugo maita meriri. Oh, thikiriria riu. Na usikize vizuri. Elia. Hindi iria Elijah thire. Wakati Elia alipoenda. Na kioya gikama. Na akachukua ile vazi. He maandiko mangi me hau. Kuna maandiko iko pale. Moigaga atiriri. Inasema ya kwamba. He ripped his clothes. We agetaraga nguo ciake. Kiria giothe ataraga ni kiega. Kile ambacho aliyesema ni kizuri. Kiria giothe ataraga nikio kimuteithagia kuria. Na kile ambacho kinamheshimisha kwa watu. Reverend, andu aga matiwe. Kuone ndo. Watu wajivazi nini? Si. Unaona kwa tuhubete. Unaona vile tumevaa. Hari nguo ingi. Kuna mavazi mengine. Tika kudura tadauga uru. Wacha kuniangalia kama nimesema vibaya. Mama wena pea ici. Uko na mbili. Werora ile ogwo wena pea cigana. Uko na mbili. Na cia mwiri ucio wako. Na umeweka kwa uvevako ya mwili. Na nguo ngiragia kuona. Na kuna nguo unanizuia nisione. Na one ngira ihaha nini gukira iria wendaga nyone. Kama itarefuka kidogo. Wenyeraga na haha ati aga adjustment. Wewe unakimbia pale kutengeneza. Akadiraria iko yomuthi. Sijui kama leo nazungumza Kikuyu. Si wena pea cigana. Wewe uko na pea mbili. In the book of Leviticus kwandikitwo atiriri. Aivukodera wili. Ngai akiuga mundu gwitwa Aaron athondekerwo ikuo. Aaron atengenezewe mavazi. Na nguo iria athondekagirwo. Na ile mavazi ambayo alikuwa anatengenezewa. Hari nguo cia njaga. Kuna ile ya uchi. Na nguo cia gitio. Na kile ya heshima. We unyonagia nguo cia gitio. Wewe unanionyesha vazi la heshima. No nie ndiraria horo wa nguo cia Nidirenda kwaria horo wa nguo cia njaga. Mimi nanena kuhusu vazi la uchi. Maundu maria we mambo yale wewe utendaga andu moneri. Yale ambayo utaki watu waone. Mau wikagira hitho-ini. Yale ambayo unafanyia kwenye siri. Nimo ndirakwira atiriri. Ndio nakwambia. Mundu wothe wina bata na mantu. Yule yote ambaye anahajana lile vazi. No muhakabe atembura yake. Lazima kwanza nguo cia hitho. Zile mavazi za siri. Arekie. Aachilie. Mehubireyo. Na hali ya kujivaa kule. Nigetha agie na nguo eki. Awe na vazi lingine. Ingimuhe the right discipline. Ambayo inaweza mpatia nidhamu. For the right anointing. Ambayo inafaa upako ule. Amen. Mwathani arongocwo. Bwana tukuzwe. Na nigetha uneo this anointing. Na ili upate upako. Elisha agitamburaga nguo. Elisha akapasua mavazi zake. Agicoka agithie Jordan. Tena akarudi akaenda pale Yordani. Akiuga atiriri. Akasema. Riu nie ndirenda Reverend Catherine. Mimi sitaki kasisi Catherine. Ndirenda Ngai wa Reverend Catherine. Mimi nataka Mungu wa Reverend Catherine. Amen. Wewe ni ndirenda kuona. Mimi sitaki kuona Reverend Catherine. Akasisi Catherine. No Ngai wake ri. Lakini Mungu wake. Osho niwe ndirenda kuona. Wewe ninataka kuona. Ndikwenda Ngai wahe, ndirenda Elijah. Mimi sitaki Elijah. Ona ndirenda ikama ciake. No ndirenda Ngai wake ri. Nataka Mungu wake. Eho. Ako wapi? Kekane wekandikwo. Biblia imanakiliwa. Mai magiatuka akiona Ngai. Kukawa na njia, akaona Mungu wa Elia. Akenino horo wa Elijah. Akamaliza mambo ya Elijah. Bwana sifiwe. Akiuga atiriri. Akasema Elijah na Ngai wake. Elijah akona Mungu wake. Ona Catherine na Ngai wake. Akasisi Catherine akona Mungu wake. Wewe. Wewe torio ni Ngai wa Catherine. Utadumishwa na Mungu wa kasisi Catherine. No mwaka. Lazima ogie na Ngai waku. Uwe na Mungu wako. Na Ngai waku le. Na Mungu wako. No mwaka orekie uri uraku ne mount. Lazima uachilie mambo ya kukubidia vazi na uwezo wa discipline. Yako hata utungata kuikia mbere. Ya hutuma Mwathani arogocwo. Amen. Bwana asifiwe. Utungata tondu Ngai ni arenda kuikia mbere. Hutuma imani Mungu anataka. Tondu Ngai ni arenda utungata uyu hotaniri. Tondu Ngai ni arenda kuguoria hinya. Na hoti wake ri.
wake. Mwathani arogocwo. Bwana tukuzwe. Na kengwire. Wacha nikwambie. Hari andu angi makoragwo hau. Kuna watu wengine wanakuwa pale. Na metagwo ciana cia nabii. Ni wana wa manabii. Unasoma kwa usu. Matikoragwo haraya. Hawakwangi mbali. Hapana. Ona Elija akioywo ri. Hata Elia akichukuliwa. Right there. Walikuwa pale pale. Na riria monire Elija ri. Na wakati walimuona Elisha. Makiuga huyu niwe watuika munene wao. Sasa huyu ndiye amekuwa mkubwa. Huyu niwe waheo uhako. Sasa huyu ndiye akona upako. No magithie kwi Elisha. Wakaenda kwa Elisha. Wakimwira athiriri. Wakamwambia. Wait a minute. Ngoja kidogo. No ukorwo Ngai oya ndungateo. Labda Mungu amekia na kou mutitu. Akaenda kamrusha kwa kichaka. Na hata kuikara oru muno nako. Anaweza kaa vibaya sana na huko. Na sababu tunapenda watumishi sana. Reke tujamba. Sasa tujiandae. Tuina jamba 20. Tukiwa na wale washujaa 50. Tuherutha. Tupatie ruhusa. Tuthie tufuruge mutito ucio. Tuingie katika kile kichaka. Tufuruga thiko cigana. Hiyo msitu tuifuruge siku 3. Ithatu. Na wona twafuruga ri. Na tukifuruga. Ongoro roho wa Ngai. Kama roho wa Mungu. Ndio muteire kuu. Kama ulimtupa huko. Tutoguka na. Tutakuja na yeye. Na ndungate Ngai ikimera atiri. Na mtumishi wa Mungu akawaambia. Hatiri na bata wa muthie. Minyi msiende. Uhoro ni muriku. Hii mambo imeisha. Ora ni muthi. Hata imeisha. Ndio kiugaga makimuringiriria ndirari uhoro wa. Niramenya ni ndirari uhoro ha. Sasa na nena kuhusu kina nani? Niramenya andu aria me story. Wale watu ambao wana hadithi. Maroiga handu haha Ngai ahata kufiro. Hapa Mungu anaweza kuwa. Ngai ahata kuoya mundu arege guthie biu na. Huyu anaweza chukua mtu asiendelee kabisa. Okay, thini wa Jeremia ni omari Tobias. No, ni andu makoragwo hau mwako-ini. Ni andu they are very much there. Ndukamaga muno. Matithiraga haraya. Ni moi maundu maingi muno. No matiri undu mekaga uhoro wa maundu macio. Na hindi iria merutira gwika ri. Na wakijitolea kufanya. No mekire uria Ngai atarenda. Wafanye vile Mungu hataki. Makimugia. Wakamsumbua. Kinya maandiko makaiga atiriri. Mpaka Biblia inasema. Ikimera githiei. Ndio mwaigua ni muguthie ri. Maana mmekata kauli ya kwenda. Githiei. Endeni. Magithie thiko cigana. Wakaenda siku 3. Makiurura githaka. Wakazunguka ile kichaka. Iria ciari na hinya na ciari uhoti. Wale mashujaa wenye nguvu na uweza. Kihoma na ikinoga. Wakachoka. Iyo Ngai kimwira tutina muona. Wakaja wakasema hatujamuona. Reke nguhi uhoro. Wacha nikwambie. Moiga matina muona ri. Waliposema wakumuona. Makimuhe thina wa itura riao. Tena wakampatia shida ile jiji. Ni maga kumkuona Elija. Sasa wakakosa Elija. Na ndirenda kwariria kanitha. Nataka kuzungumzia kanisa. Tondu ni kuri andu mendaga muno maundu ma tene. Maana kuna watu wanapenda sana mambo ya kale. Na makageria gucokerera maundu ma tene. Na wanajaribu sana kuyarejelea. Na makaregana na maria meru Ngai arari. Na wanakatana na yale pia Mungu analeta. Kanisa sikiza. Maratinda magicaririria maundu maria ki. Ni kutafutilia mambo ya kale. Wanasahau. It is a transfer time. Hena maundu maracenja. Mambo yanabadilika. Maracenjania. Amen. Mwathani arogocwo. Ni ukuona andu ageni. Hari uronaga andu akuru. Wali ulikona na wale watu ambao ulikuwa ni ukuona andu utoi. Hari uronaga andu ui. This is a divine transition. Mwathani arogocwo. Maundu mau ni ukwambiriria kuona magice. Mambo utaona yakibadilika. Riu kwa ngora wi mundu wa Ngai ri. Kama wewe ni mtu wa Mungu. Coka kwi Ngai. Wewe rudi kwa Mungu. Angikorwo Ngai ni aragukonfirmira. Kama Mungu amekueleza. Agagukonfirmira. Ati niwe wi wira-ini. Rekei twetikire. Wacheni tukubali. Na tutie aria Ngai. Na tuheshimu wale watu. Acio tutoi. Acio turona marieru. Acio turona tio tumenyerete. Wale ambao hatujawazoea. Acio tumetikirie. Uhakorwo Ngai urute wira iguru riao. Upako wa Mungu fanye kazi juu yao. Amen. This transition is genuine. It is divine. And it is real. Mwathani arogocwo. Amen. God is moving in his own wonderful way. Mwathani arogocwo. Ongethoma kirikaniro. Danieli mathuragwo mari ciana. Danieli walikuwa wanachaguliwa wakiwa watoto. Ongethoma kirikaniro. Ukisoma Biblia. Samueli makomaga hekaru. Akina Samueli marehetwo ni anyi na matinia iria. Wakati Mwathani arogocwo. Koguo thiini witũ ri. Reke tu understand atiriri. God is working. Ya kwamba Mungu anafanya kazi. Mwathani arogocwo. Amen. Hallelujah. Amen.
Ndigwe koduni itagikinya. Kwa hivyo kuna mahali mimi siwezi fika. No ikioya njamba ĩno ndĩmĩrende ũkinye kuna na kuna. Nikichukua ni njamba ĩno ĩgũthiĩ na ĩndehere report. Atenda na kuleta report. Na njĩra tũtikũruta wĩra nake. Na unaniambia tufanye kazi. Tũkũruta wĩra nake nĩkĩ? Tutafanya kosa kufanya kazi. Nĩ thĩna ũrĩkũ ndĩ naguo igũrũ rĩake? Shida gani juu yake? Katia kuhura misumari ho. No nĩ ngwendaga numie hau ngwĩre. Lakini wacha nikaze pale nikwambie. No tũtige gũkorwo tũrĩ ciana cia anabii. Tuache kuwa wana wa manabii. Arĩa marathiĩ gũcaria arĩa mathire tene. Ambao wanaenda kuwatafuta walio handũ ha marere arĩa menao. Badala ya kulia walio nao. We got to work this out. Nginya turuta wĩra. Ngai ekũruta wĩra nao. Na Mungu atafanya kazi nao. In all fullness. Kwa njia yote. Rĩu nĩgetha ndĩkĩrĩrie na ili niweze kumaliza. Ndĩra kũgaita ũhoro wa manto. Nataka sasa nimalizie kuhusu hii habari ya hii vazi. Reka tuikare hau ũguo. Mũndũ agakunda. Rĩu ndĩ tondũ nĩ gwatiga kura. Maana sasa mvua imekatika. Elisha are na association. Elia alikuwa amejiunganisha na Elisha. Ndũkariganĩrwo ũrĩa twĩranire nawe kĩrĩa ũrĩa tũkire gwĩka. Vile tulivyofaa tukuja kufanya wewe usahau. Tũraria ũhoro wa manto. Tunaona kuhusu vazi. Na rĩu in this manto. Na katika hili vazi. Ndakwĩra nikakwambia. Mũndũ gwĩtwa Loti. Yule Lutu. Are na association. Alikuwa amejiunganisha na Ibrahimu. Na Ibrahimu. Na nĩ accomplish kana nĩo ira irathimo. Na akachukua baraka. Iria Ibrahimu arĩ nacio. Zile ambazo Ibrahimu alikuwa nazo. Na protection. Lakini hakuwa na ulinzi. Ile Ibrahimu arĩ nayo. Ile ambayo Ibrahimu alikuwa nayo. Kwa hiyo we no mwaka angeikarire na Ibrahimu. Kwa hivyo lazima angefanya kile gĩothe arathimĩtwo nakĩ. Ni chochote amebarikiwa nacho. Iwe ya kwamba ina ulinzi. Aheo goci mwathani. Amen. Haya nake mũndũ ũgĩtwo Elisha. Ne Elisha. Rĩu ndĩrenda ũmuone. Sasa nataka umuone. Tondũ Elisha. Maana Elisha. Akiuma harĩa Elijah oerwo. Wakati alitoka mahali Elia amechukuliwa. Anointing yake. Ile upako wake. Onogoro yarĩ relational. Hata kama ilikuwa ya uhusiano. Yake yarĩ fully complete. Yake ilikuwa imekamilika kabisa. Amen. Yarĩ ndeku. Ilikuwa imekamilika. Tondũ we ndabatara ũgitĩri wamo. Maana hakuwa anastahili ulinzi wa mtu. Kwa hivyo nĩ kũrĩ na anointing ya relationship. Kwa hivyo kuna ile upako ya uhusiano. Okorwo nĩ tũtwaranaga nawe. Na kuwa tunaandamana nawe. No mũhaka ũrealize atĩrĩrĩ. Na lazima uelewe. To gũkobia ũrĩa njĩkaga. Sio kuangalia vile nafanya. Na to kuga ũrĩa njugaga. Ama kusema vile nasema. No mũhaka assimilate the discipline. Hata lazima uwe na nidhamu pia. Reke ngwĩre mũndũ ũngĩ. Wacha nikwambie mtu mwingine. Etagwo rĩrĩ. Alikuwa anaitwa. Ũrĩa watuĩkire nĩgetha ũnyite harĩa haha reke ngwĩre atĩrĩrĩ. Wacha ili ushike ni kwambie. Nĩ kũrĩ athamaki angĩ mokire itũra rĩa Elisha. Kuna wafalme wengine walingia katika ile nchi ya Elisha. Na mathiaga mbara. Na walikuwa wanaenda vita. Na gũkĩng'ara. Na kwa kumekauka. Maji ikakosekana. Mbarathi igĩtuĩka nĩ igũkua. Na farasi ikasemekana watakufa. Na kukawa na shida. Makĩũria rĩu rĩ. Sasa wakauliza. Ngai atũrutire o kũrĩa atũrutire. Mungu alitutoa mahali alitutoa. Atũninĩre werũ-inĩ ũyũ. Aje atuangamize katika nyika. Makĩanjia kũrania. Wakaanza kuulizana. Ngai tũhĩtĩirie Ngai atĩa. Sasa tumemkosea Mungu kivipi? Atũninĩre werũ-inĩ ũyũ. Aje atuangamize kwenye jangwa. Makĩũria atĩrĩrĩ. Mfalme mmoja akauliza. Nĩ kũrĩ mũndũ wa Ngai. Hapa kuna mtu wa Mungu. Hĩndĩ ĩyo Elijah akoretwo athiĩ. Elijah alikuwa ameenda. Rĩu koguo mũndũ ũrĩa warĩ kuo. Sasa ambaye alikuwa amesalia alikuwa Elisha. Na Elisha ndoĩkaine. Naye hakuwa anajulikana. Ndari famous. Naye hakuwa anajulikana. Mwathani arogocwo. Amen. Mũthamaki ũmwe akiuga atĩrĩrĩ. Mfalme mmoja akasema. Elijah ndatũire. Elijah hayuko. No he njamba ĩngĩ. Lakini kuna shujaa fulani. Yetagwo Elisha. Alikuwa anaitwa Elisha. Na ũrĩa mũthamaki ũcio adescribe Elisha. Na unaona vile ambavyo anampeana. Akiuga nĩ kũrĩ mwanake ũngĩ. Kuna kijana mwingine. Athambagia Elijah moko. Ambaye alikuwa anamuosha Elijah mikono. Tathikĩrĩria. Hebu sikiza. Ndanetwo mũnabii. Hakuitwa nabii. Ndanataũrwo mũndũ wa Ngai. Sio mtu wa Mungu. No gũkorwo nĩwe warĩ na association kana nĩwe wathambagia Elisha moko. Kinieni alikuwa anamuosha Elijah mikono. Athamaki makiuga atĩrĩrĩ. Mfalme wakasema. Ũcio nĩwe mũndũ wa Ngai. Sasa huyo ndio mtu wa Mungu. Ũcio nĩwe tũgũthiĩ kũũria. Huyo sasa ndio tunaenda kuuliza maswali. Bwana asifiwe. Kĩrĩa gĩatũma ngũcokerere hau nĩ tondũ wa rĩrĩ. Ile imefanya nikurudia hapo ni Elisha. Ndamenyekete. Hayakuwa amejulikana. Association yake na Elijah. Uhusiano wake na Elijah. Nĩ tondũ wa maũndũ marĩa ekaga na Elijah. Mambo ambao walikuwa wanafanya pamoja. Amenyekaga. Alikuwa amejulikana. No tungatũrĩa
atungatagira Elijah. Kwa huduma ambayo alikuwa anahudumia Elijah. Otungata wake wari amuthambia alikuwa anamuosha mikono. Kwa agithie kuruta magongona. Akienda kutoa dhabihu. Huyu ndiye anamuosha mikono. Kwa athamaki mamumenyaga. Kwa hivyo afande walimjua. Niwe mwanake uria waikaraga he Elijah. Yeye ndiye alikuwa kijana. Niwe wamuthambagia moko. Na kumuosha mikono. Twirumwe nawe. Tuko pamoja. Riu hari kaundu ndirenda nie nawe tuiguithanie. Kuna jambo nataka mimi na wewe tusikizane. Kwa ndamenyekaga. Yeye hakuwa anajulikana. Na ritwa inene ria Elijah. Na jina kubwa la Elia. Amenyekaga no tungata. Alikuwa anajulikana na huduma. Ambaye alikuwa na hudumu akiwa na Elia. Twikirathike mwe nawe. Tuko katika darasa moja. Mwathani arogocwo. Amen. Riu mothe. Kwa hivyo leo nindea kwaria nigetha ndekererie ndetwere mbere yakwa haha. Na ili niwachilie tondu iyuire thiini wakwa tarui ndirenda kumirekereria Mwathani arogocwo. Na ndetwere ndinayo ni atiriri. Jambo ambalo niko nalo ni siku ya leo. Hindi ria tura celebrate. Wakati tunaposhangilia. Maundu maria Ngai ekite mucatha. Yale mambo Mungu amefanya mucatha. Na above everything. Na juu ya mambo yote. Twiga atiriri. Tunasema. Ndungata ino ya Ngai. Mtumishi wa Mungu. He kundu kuingi muno agerete. Kuna mambo mbali pengi amepitia. Ngejokera ciugo cio ringi. Wacha nirudie haya maneno. Ubatitho wa mwaki. Ubatizo wa moto. Ngai anabatithania. Kama Mungu ashabatithia. Ngata ino ni batithie no ubatizo wa mwaki. Mtumishi amebatizwa na ubatizo wa moto. Amen. Ni agereire maundu maingi. Amepitia kwenye mambo mengi. Hihi we wanona tari guconorithio araconorithio. Na unaona ni kama kutiwa hivi. Na niguo anaconorithio. Na niposa kabisa kundu kwana rituha. Na mathina mana korwo kuo. Na shida ziko. Thaa ici turaria uhoro wa kuma. Leo tunanena kuhusu kutoka. Omothe tokuma twaima ngombero. Sio kutoka, tumetoka katika hali ya kukodisha. Tumete nginya kwene. Tumetoka mpaka kwa wenyewe. Amen. Mam guku ni mucii. Hapa ni nyumbani. Mwana wothe wa muthimo waku. Kila mtoto wa tumbo lako hapa ni nyumbani. Na ndiraria mithimo ya mwiri wake. Sio mwili wake. Ndiraga ona inyuĩ mũtirarĩ na kwanyu. Hata nyinyi hamkuwa na kwenyu. Sasa njokerereke. Of course mutiranyita ũrĩa ndĩramwĩra. Tondũ mũreciria kwanyu nĩ kũrĩa mũhikĩte na kũrĩa mũhikanĩirie. No ndiramwĩra nĩ mũrĩ mamu wanyu in the spirit. Lakini katika kiroho hamuna. No mamu wanyu ndararĩ na kwao kana gwake. Koguo ona inyuĩ mũrarĩ ciana citarĩ kwao. Nyinyi mlikuwa wana ambao hawakuwa na kwao. Aga matiranyita ndani. Mshikanishi. Ni muranyita. Mnashika. In the spirit. Katika kiroho. Na nikia waiguira ndahoera andu aria mari akombori. Na mimi niko. Tondu ni mekugia kwao. Watapata kwao. Amen. Totiraima timaito. Maito araima na ruciaro rwake. Mama anatoka na kizazi na uzao wake. Ekayo hako ukari urahakana. Nani anapakana upako? Jehova mobua igoro na the. Hako ukari urahakana. Nani anapakana upako? Dakora tio hako urahakana kwa maguta othio. Sio ile inapakana mafuta kwa kipaji cha uso. This is deeper than that. Imezi. Na ndirareria kigogona giki na ngareria mwana wothe wa muthimo wa Catherine. Nataka kunena na ndiraria horo wa muthimo wa guciarwo. Ndiraria ndeto cia mwana uyu. Ndiraria horo wa mwana uria aciarite kiroho. Enda muthikiririe. Inyuĩ akombori. Murauga umuthi. Wanasema mtoka leo kabisa. Na kuga ndirahiga. Shika vile na mami wanyu ni aima. Ona inyuĩ nĩ mwaima. Hata nanyi mnatoka. Amen. Ndiraria mothe. Na nena leo. Mami ni aima. Mama ametoka. Na niĩ nĩ ndauma. Mami nimetoka. Oh yes. Amen. Ndararuta maitũ tu. Hatoi mama. Araruta maitũ. Ni mama. Na ruciaro rwake. Na uzao wake. Amen. Hallelujah. Nĩ kuma turauma. Ni kutoka tunatoka. Ndakwĩra nĩ gũcenjanio maũndũ marekate. Mambo yanabadilika. Gũcenjanio na ũthikĩrĩrie. Na unisikize. Tũtiroima. Sio kutoka tu. Nĩgetha andũ mamenye nĩ twauma. Ya kwamba watu wajue tumetoka. Igũrũ rĩrabanga. Mbingu inapanga. Ũrĩa inyuĩ. Vile nyinyi. Mũgũthara generation. Mutakuwa. Ĩrĩa yothe ya mũcatha. Ambacho ni cha mũcatha. Na mũtinge mathara. Na muwezi watoa. Mwĩ ngombo kwene. Mukiwa watumwa kwa wenyewe. Amen. Mabataro maindo. Mahitaji ya marĩa me mbere yanyu. ambaye yako mbele nĩ manene gũkĩra marĩa mũrutĩte. Ni
No nĩngũmwĩra ũndũ ũmwe. Lakini Indo cianyu itigũthiĩ nja-inĩ. Mali yanyu haiendi nje. Ekũmũhe. Atawapatia. Na itungate. Na itahudumu. Amen. Sijui kama unanisikiza. Nitwauma. Tumetoka. Ndakwĩra tũtikoima rũciũ. Hatutatoka kesho. Tũtiroimire ira. Na hatujatoka jana. Twĩ haha ũmũthĩ. Tuko hapa leo. Hapa. Nĩtũroka. Hapa atuka. Utanoka haha kwaria ndeto cia haha. Kabla hujakuja hapa. Ushakuja hapa. Ni muri mwabanga ũndũ ũngĩ mũga. Mshapanga mambo mengine. Kana urona tuikarĩire ite haha ukona hata igũrũ rĩtarĩ haha. Wewe unaona tumekalia igũrũ rĩgũkũ. Bingu iko hapa. Ũrathikĩrĩria. Unasikiza? Igũrũ rĩkũ. Bingu iko hapa. Rĩgũkũ nĩ ũndũ wake. Na iko hapa kwa chini. Tondũ igũrũ rĩandĩkĩre haha. Maana imetangaza hapa. Ni betu. Mwana wothe wa mũthima. Nĩnjũĩ arĩa marabangaga gĩthomo na matiramenyaga ũrĩa mareka. Wale ambao wanipanga. Mũrarutire gĩthomo kanitha-inĩ nĩkĩ mũrarehe haha. Tondũ nĩ kuma mũrauma. Maana ni kutoka mnatoka. Ngai aramũtwara. Mungu anawapeleka mũndũ kila mtu kũrĩa gwĩ gwake. Mpaka mahali kuliko kwako. Amen. Onawe ũtaretĩkia uga amen. Hata wewe uamini sema amina. Tondũ onawe nĩ ũndũ wa gũkorwo twĩ hamwe nawe. Sababu ya kuwa pamoja by virtue of association. Onawe nĩ ũrauma. Hata wewe utakuja. Nĩ ũrauma. Unatoka. Tondũ mantu ĩrĩa ĩrariricwo. Maana lile vazi linaachiliwa. Nĩgetha andũ matuone na Prado. Na ndinoiga tũtigũthiĩ na Prado. Na sio kusema tutaenda nazo. No thĩna witũ ndũgũkorwo wĩ Prado. Shida yetu sio Prado. Ta mĩoyo ya ciana ciothe. Ni mĩoyo iria irĩ itũũra rĩrĩ rĩa mũcaba. Ĩyo nĩyo responsibility itũ. Hiyo sasa ndio jukumu letu. Hatunachoka. Tũgũtigĩrĩra wĩra wa Ngai nĩ weka atĩa. Achilia kazi ya Mungu. Nĩ warutĩka. Amen. Na indo iria ciothe kũheana. Na kile chote hata kana nĩ Prado. Hata kama ni Prado. Kana nĩ nyũmba cia ngorofa. Hata kama ni nyumba ya ghorofa. Nĩcionete mũno. Mimi na maũndũ itonete. Mimi sinani kuhusu mambo sijaona. Wĩraga njaragia maũndũ nyonete. Mimi ni mambo nimeona. Na ngataũkwo nĩmo. Na nakuelewa. Ndĩraria ũhoro wa nyũmba iria mũraneo. Zile nyumba imwe ciacio itirĩ ciakwo mũcatha. Hazijaijengwa mũcatha. Amen, amen, amen. Thank you, Jesus. Igũkorwo cirĩ cia mbere kuonwo. Zitakuwa za kwanza kuonekana. Tondũ imwe ciacio maana zingine Samueli ikoragwo iroto-inĩ. Zinakuanga kwenye ndoto, ndugu Samueli. Cikoragwo kĩ? Zinakuwa kwenye ndoto. No nake Ngai. Lakini naye Mungu niwe ũkinyanagĩria iroto. Anatimiza ndoto. Mwathani arogocwo. Amen. Ndũngĩgĩa kĩndũ ũtangĩamba kũrota. Huwezi pata kitu kabla hujaota. Hĩtũkĩte stage 1. Kwa hivyo Mungu amepita kiwango cha kwanza. Tũtirotete. Sasa tumeota. Leo tunaterera actualization. Sasa tunataka cionwo na maitho. Ionekane kwa macho. Na ihutio. Na iguzwe. O toguo tũikaire haha. Kama vile tumekaa na tũrahutia. Na tunaguza. Gĩkĩ kĩarĩ kĩroto. Ilikuwa ndoto. Come on guys. Mutiranyita ũũ. Amshikanishi. Gĩkĩ gĩtiarĩ kĩroto. Ilikuwa ndoto. Nawe tũikarĩte thĩ gwakwa. Tukakaa chini na wewe. Tukaota. Gatũraheana ndeto tũtoĩ. Tupeani mambo hatujui. Amen. Ndĩrarĩria mũcatha tondũ mbere yanyu. Maana mbele yenyu. Igũrũ nĩ rĩarĩtie. Bingu imenena. Mbere yanyu igũrũ nĩ rĩkĩte atĩa. Bingu imenena. Na mũbango igũrũ rĩanyu. Na mpango juu yenu. Atĩ gũkũũra mamu wanyu mũkomboro-inĩ. Kutoa mama nĩ gũkũũra nyũmba yake yothe. Ni nyumba yake yote imetolewa. Naguo wĩra ũrĩa wĩ mbere yanyu. Na ile kazi ambayo iko mbele yenu. No mũhaka muohe. Lazima mchukue. Gĩkama kĩa wĩra. Ile vazi la na nĩ ndamwĩra ti karere ĩkagĩra. Sio ile ambayo anafaa kuona. Ona niĩ nĩ hata yeye nayo. No ni discipline. Lakini ni nidhamu. Iria we akoragwo nayo. Ambaye yuko nayo. Nigetha ahote kũretain anointing ĩrĩkũ. Na ili aweze kudumisha ile upako. Nigetha nawe ũmĩretain. Na wewe udumishe. Rĩu ũndũ ũrĩa mũnene wĩ haha. Jambo kubwa lililo hapa. Atĩ ũhaka ũyũ. Ya kwamba upako huu. Ũrahũrwo maita maya. Unapigwa maradufu. Ndika nĩ wanyita ũrĩa ndakwĩra. Sijui kama umejua vile ũhaka ũmwe. Imoja. Mũngai ũyũ ũmwe. Imoja. Ũrahũrwo maita marĩkũ? Inapigwa hii mara. Ngai ndaragia ũhoro wa multiplication. Mungu anani kuhusu kujumla. Aragia ũhoro wa increase. Yeye ananena kuhusu hali ya kuongeza. Ngai kĩrĩkanĩro ndũgakĩaria multiplication. Yeye ananena kujumlisha. Increase. Yeye ni kuongeza. Na ũthikĩrĩrie increase. Na usikize kuongeza. Nĩ igana kwa maana hihi ya bebe.
Wangapi kwa walichoma mahindi? Umeshachoma mahindi. Wanyu ni arwagirwa. Kwenye watu walikuwa wanapigania mahindi. Ni muri mwatarana miraini. Na mnaanza kuhesabiana. Mwataraga? Mlikuwa mnahesabu. Okay, generation hiyo taranyita oguo ri. Hiyo kizazi ambayo haishi. Mucaria gathagiri kwanyu muhehagie bebe. Ni muri taranaga mihari. Muchome mahindi mwe mkahesabiana. No ni nyitaga mucakwe wa bebe oguo. Ginaguza ile magunzi. Eyo ile. Ikiwa imejaa. Gacoka nganyita thanda ya bebe oguo. Alafu nashika ile. Gainamia mutwe wakwa ngera ngaine ngatho. Na inamisha kichwa naambia Mungu asante. Tondu andũ mendaga multiplication. Maana wengine no niĩ ndiendaga multiplication. Lakini hali ya kujumlisha. Niĩ nyendaga increase. Mimi napenda hali ya kuongeza. Tondu reverend ingĩnyita thanda oguo. Nikishika ile na mucakwe wa bebe oguo. Na magunzi. Twanjĩrĩria gwĩka mathabu ma maita. Tuanze kupiga ile ya kujumlisha. Macio metagwo uncomprehensive. Ayo ni mahesabu ya mathabu mangĩthomeka. Mwathani arogocwo. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Wanahanda waru. Umepanda waru. Twandaga waru. Haya, tũgĩthiĩ kũmunya. Na tunapoenda kuvuna. Ona tũtitaraga tondũ kacuku kaihũra rĩ. Tũkauga haleluya. Kasuku kijaa tunasema asante. Koguo rĩ Ngai arutaga wĩra na ni hali ya kuongeza. Ũgĩthikĩrĩria ngũgũthomithagia ũhoro wa increase. Nilikuwa nakufundisha mambo ya kuongeza. Nĩgetha ngwĩre ũrĩa Ngai egwĩka. Nikwambia vile Mungu atafanya. Na ngwenda ithe tweno roho-inĩ waku. Na ndani yako na rĩrĩa tweno ĩkahinga. Na wakati itakapotimiza. Ndũkanae kũriganĩrwo nĩ ũmũthĩ. Usisahau na siku ya leo. Nĩũgũthikĩrĩria wega. Unasikiza vizuri. Haya, gĩthikĩrĩrie rĩu. Sikiza sasa. Ũhaka ũyũ rĩ. Ile upako. Waheo gĩikaro. Imepewa makao. Tĩri. Mchanga. Na waheo nyũmba. Na nyumba pia. Nĩguo. Ĩyo nĩyo mbegũ ĩrĩa yahandwo kũndũ kũrĩkũ. Hiyo ndio mbegu ambayo imeoteshwa hapa. Koguo ĩno nĩ thanda itũ ya mbembe. Sasa hii ni ĩno nĩ thanda ya mbembe. Tika nĩ ũranjigua. Ĩno nĩ thanda ya mbembe. Asa mũtinanyitwo thanda. Amkushika. Tondũ ĩno nĩ thanda. Na maana hii ni chama. Ĩno nĩyo twahanda mũngai. Ndio tumepanda. Ĩno. Hii ndio tumepanda. Koguo twetereire kĩ? Mũcakwe. Magunzi. Mani wajĩrĩria kũrora kĩbeti gĩaku. Sasa umeanza kĩbeti gĩaku gĩtirĩ hĩndĩ gĩkaiganĩra kĩrĩa Ngai egũkũrathima nakĩo. Igana na kĩbeti. Achana na kĩbeti. Kĩbeti gĩaku gĩtingĩiganĩra. Haiwezi toshea. Nĩkĩ? Tondũ Ngai ekũneana mũcakwe. Maana Mungu anapeana magunzi. Wa mbegũ ĩno. Ya hii mbegu. Kwa hivyo waigua mundu Kajiado. Kisikia mtu ako Kajiado. Na eka 50. Na eka 50. Wacha kupandua mtoko. Tondu rĩrĩ. Kwa sababu mũcakwe wa kĩerĩ. Kanjĩra Yahudia. Mũcakwe wa kĩerĩ. Mũgũnda ũcio ũigana atĩa? Hiyo shamba inatoshana aje? Urara nyumba ya mama. Wewe unaangalia nyumba ya mama. Ukaiga 2 bedroom. Tunasema ukaiga 3 bedroom. 2 3. Hiyo ni thanda ya bebe. Hiyo ni chembe moja ya mahindi. Hiyo ni orahanda. Sasa hiyo ndio unapanda. Na ndũgetha ici nĩ inyuĩ ndĩrarĩria. Na nyinyi ndio. Tondũ nĩ mũhande ĩyo thanda. Maana nyinyi ũrĩa ũrĩ igũrũ nĩ anjĩrĩte na agatheria. Atĩ nĩ aranengera andũ aya mũcakwe. Maana anawapatia magunzi. Mũcakwe. Magunzi. Ũcio nĩguo ekũneana. Hiyo ndiyo atakayepeana. Maandĩko mandĩkĩtwo ho. Na neno limeandikwa. Ona ũmwe mũthaifu. Na hata kukwata mmoja mdhaifu kati yao. Agukua. Gũtiarĩ. Macaririo mũhĩnju. Walitafuta mdhaifu. Na mwagi. Maskini akakosekana. Atĩ ndangĩhukia thĩna. Wena ma. Yeye ndiye anaangamiza. Hukia mũcatha mwarie. Ataangamiza shida umaskini. Nĩnjũĩ ona ũgĩgoka kũnjaria tondũ ndigũkorwo thiangĩte. Maana sitakuwa nimeenda. Ona wangora na mũtĩ no gakwĩra. Hata ukinikutana mkokojo ndakwambia. Atĩ mbegũ ĩno no mũhaka emere. Hii mbegu lazima. Na mĩcakwe no mũhaka ĩgethwo. Na magunzi lazima tuvune. Amen. Ndĩrarĩ ũhoro wa anointing with association. Ndio hakowe nako kwenyitithania ya kujiunganisha. Mwathani arogocwo. Amen. Reverend Catherine arugama haha amwĩra atĩrĩrĩ. Sisi amesimama hapa akasema atĩ nĩagĩa na handũ ha gũkũrĩra. Yeye amepata mahali pa kusherehekea uzee wake. Ndĩreciria akĩaria rĩ. Na alikuwa anafikiria akiongea. Ekwaragia ũhoro wa mĩaka ya gũtuĩka cũcũ. Ni miaka ya kuwa nyanya. Na kwĩremwo. Na hali ya kujisahau kujishindwa. Na mũndũ ũrabatara ũteithio. Na mtu ambaye anahitaji msaada. Tondũ mĩaka yake nĩ thi. Maana miaka imesonga.
Alikuwa anazungumza hivyo. Atakuja hapa pole pole na mkogojo. Maana yule ambaye anaenda kwake yule anaenda kwake achelewi. Anakuja pole pole anaingia. Lakini kanisa na wazungumzia. Then wa retirement benefits. Katika hali ya ile malipo ya uzeeni. Gainiare retirement benefits. Mungu pia anakuwa na malipo ya uzeeni. Gainiare mundu gwitwa Paulo ri. Yule Paulo. Ihinda riake ria kuritaya ria kinya. Wakati alikuwa na hali yake ya kupumzika. Ngai athire aroma make nyumba. Mungu akaamrisha Roma wajenge nyumba. Na masoke maige ndungata. Na tena waweke mtumishi. Na magire Paulo. Na wamwende. Na mamuigire thigari. Na wamweke maskari. Bakiuga atene kumunyita mamunyita. Wakasema wamemshika. Na makimuiga ku. Na wakamweka pale. Na Paulo akimetia maratathi. Na Paulo akawaitisha maratathi. Akiandikira marua maria mothe uthoma akirikaniro-ini. Akandikira marua yote. Hiyo ndio ile retirement benefit yake. Hiyo ndio ilikuwa faida yake ya uzeeni. Alikuwa na wafanyikazi. Ali na nyumba yake. Alikuwa na nyumba imejengwa. Na ali na thigari mlango-ini. Na alikuwa na maaskari kwa mlango. That was Paul's retirement benefit. Ocio niguo wale uhoro wake wa kuguneka ukoro-ini wake. Mwathani aroco. Bwana asifiwe. Niguo Reverend aingi moiga oheirwo Roma. Yeye alifungiwa Roma. Lakini hakuwa amefungwa. Paulo was very free. Yeye alikuwa huru. Angikorwo marua maria mothe atumaga ni makinyaga. Kama yale mabarua yote alituma ilifika. Acio nio meciragia kumuha. Hao ndio walikuwa nafikiri kufunga. Muohore thiini wa Mwathani. Lakini alikuwa amefunga. Na wira uria ateirwo wothe ni arutire. Na kazi yote akafanya. Kwa hivyo retirement hali ya uzeeni. Ngai akoragwo ameplanite. Mungu huwa ameitengeneza. Mwathani arogoco. No ningenaga muno tondu ngithoma retirement benefits cia Paul. Kipata ile faida ya Paulo ya uzeeni. Ni ari na associates. Ilikuwa na hali ya kujiunganisha. Aikenyu ni mumo metagwa Timotheo. Akina Timotheo. Na maiguaga. Nasikia. Timotheo. Kina Timotheo. Na hari angi makoragwo Onesimus. Na kina Onesimus. Era watho mohoro wa Onesimus. Ushasoma kuhusu Onesimus. Ni kuria baingi we watu wengi sana. Retirement friends walikuwa marafiki wa uzeeni wa Paulo. Na kwa sababu ya ile jambo. Ndio marathimagwo. Hao ndio walikuwa wanabarikiwa. Na maundu manene mekikagira kuria mathiaga. Na mambo makubwa yalikatendeka. Paulo wakikuta Paulo. Kuria Roma mathitwo mamuige na mamurore. Wale wa Roma walikuwa wamemulishwa mweke na mwangalie. Andu aria maassociataga. Wale watu ambao wanajiunganisha na upako. Nake Ngai ni athiaga continuously. Na Mungu anaendelea. Agitirite uhako wao. Akilinda ile upako na kuwainua. Kanitha tu hamwe. Kanisa tuko pamoja. Challenge ile tu ina tuli kanitha neno. Changamoto ya kanisa ni hii. Tutire hindo tungirekia. Hatuwezi achilia. Acio makura. Wale ambao wamezeka. Tondu wale amagia ho. Sababu ya wale ambao wamekuwa ho. Wale ambao wamekuwa pale. Ulinzi wao. Iko na hawa wamezeka. Haria wekete ate. Haria umetoka. Mwathani arogo. Bwana sifiwe. Na kwa he. Na kwa hivyo. Tutinane maitu haha. Hatujaleta mama hapa. Ate nigetha tweherere. Na ili atuondoke. Wamurehe haha. Tumemleta hapa. Nigetha tukuherere. Atukaribie. Na tutigacoe kurio ni mundu mwathie ku. Na tutuulizwe na mtu tumeenda wapi? Twathie gwitu. Tumeenda kwetu. Gwitu kwa matha. Kwetu kwa mama. Huko twekate. Huko ndio tumeenda. Huko ndio tuciaritwo. Na huko ndio tumezaliwa. Mathogoro ni bebera hitu kuhihia na. Kama ni mahindi yanachoma tunachoma pamoja. Onogoro ni farata. Hata kama ni nitalala tu kwa varanda niko kwetu. No ino korwo ni mwene nyumba ya gukombora ukomete faranda kuri we. Unaweza kuta na mwenye nyumba kukodisha akuze wewe unalipa malipo ya nyumba hapa. Ndo aria marihaga rent nio merutha ro koma. Wale watu ambao wanalipa nyumba ndio wana haki ya pale kwa varanda. Acha nikwambie hii ndio kaundu ka mwanya kega na kanene. Na jambo kubwa. Ni thiraho-ini wakwa ni ndiraigua kuria mucaba ugukio. Mimi najua mahali moshatha ina. Kuna andu mekuigua wiru. Kuna watu watasikia wivu. Kechokere rege. Wacha nirudie. Ungigwa miario mioru ndukarakare ngo. Wewe ukisikia tu akinena vibaya usikasirike kwa moyo. Niki undu kile githini wao. Ni kila kitu ambacho Ngai agwika. Ya kuona vile Mungu amefanya. Wewe usiwachukie. Hata kama wanachomeka.
Monorea Ngai areka. Wakiona vile Mungu amefanya. Bwana atukuzwe. Kwe maundu maingi muno maheagwo privilege. Hakuna mambo mengine upewa kipaumbele. Na kupelekwa hapa mbele. No niende muira ni mwarehe kiria kiagirwo ni gukorwo mbere. Lakini sasa mbona aleta kile ambacho kinafaa kuwa mbele. Kanitha wanyu mugwakata kuhucia. Kanisa lenu mutajenga. Kama kufumba na kufungua. Ndio kasisi. Kanitha wanyu mugwakata mutajenga kama kufumba na kufungua kwa jicho. Na hakuna atakayesungwa. No kanjira. Na uniambie. Na uje uniambie. Kuri andu magakorwo makirwira kugura dirisha. Kuna watu wanapigania kununua dirisha. Makirwira woka kunjira. Uje kana muthuri ono ucio. No ni kuri andu magoka na ni gugakorwo na thina. Na kutakuwa na dirisha no nene ya haha mbere. Iyo ni nie ndirari. Na kionge gei gwenda nie ndihe. Mimi nitalipa. Ni hagakorwo na ngarari icio. Kutakuwa na hali ya mabishano. Kwa kanitha ni mureka atia? Kwa hivyo kanisa. Na ndirakora mutiwa kana pesa icio ciimo. Sio ile pesa uko nayo kwa mfuko. Ma jowe iria iratuthuka guku kwanyu. Ile mito ambayo inachipuka hapa kwenu. Ndiramwirira ndiri ndaciona kundu. Mimi nawaahidi kwamba sijawahi ziona mahali pengine. Na motungata maya ni Ngai ni akuma lift. Na ima huduma Mungu atainua. Na mimi nawaomba. Rekei tutie aria nini. Wacheni tuheshimu wale wachanga. Ya mura aria ndungata ya mwira aria ndungata ya rehe mbere rekei nao tumahegete. Wacheni nao pia tuwaheshimu. Mari rungu rwa ndungata wakiwa chini ya mtumishi. Moya discipline ya ndungata. Wakichukua nidhamu ya mtumishi. Mambo yataenda vizuri. This anointing of association. Hii upako ya kujiunganisha. Hiyo kaga na double portion. Inakuja na mara mbili. Maundu mathaa ni mathiite ndihota gutindange kwa na raisira. Mimi sitakuelezea zaidi. No mandiketwo ati mundu gwitwo John Mubatithania okite na uhako wa Elijah. Alikuja na upako wa Elia. Aria mathoma kirikanio. Wale ambao tunasoma Biblia. Kwa Yesu okire na uhako wao. Yesu akaja na upako wa nani? Agikorwo Elijah niwe wahaririirie Elisha. Kama Elijah na Johana ali Elijah. Na Yohana alikuwa Elijah. Yesu alikuwa nani? Ali double portion. Yeye alikuwa maradufu. The miraculous ya Yesu yari nyingi. Kwa hivyo gukira the miraculous yao. Miujiza ilikuwa mingi kuliko Yohana. Aria maneagwo hako. Wale ambao wanapewa upako ndio wanaenda maradufu. Ndirenda kurikia haha. Mimi namalizia hapa. Aria maneagiririo. Wale ambao wanathiaga haraya. Wanaenda gukira aria maneanagiririo. Kuliko wale ambao wanakabiliana. Ni principle ya kirikaniro. Na nikio ndirareria ruciaro ruhuru. Ngamwira atiriri. Riu ni kunengererio muranengererio. Sasa ni kukabidhiwa, mnakabidhiwa. Kwa inyue. Kwa hivyo nyinyi. Ninyi muroya the double portion. Ndio mnachukua maradufu. Na multiplication of miracles and wonders. Na kuigeha kwa shamba na moyo. Sasa nyinyi ndio mtaenda mbali. Gukira kuria murona Catherine athiete. Zaidi ya mahali mnaona Catherine tathiete. Mnaona kama ameenda. Mam ni gukwira de humble. Nakwambia kama nyinyi nyenyekea mama. Hakuna mahali umeenda. Kuria andu aya maguthi. Kama vile watu hawa wataenda. Na maria mukwinyitira. Na yale ambao mtashika. Mureke magocithie Ngai. Muache yamsifishe Mungu wetu. Samwihoya. Mimi nawaomba. Uhako uria mwinaguo. Upako ambao mko nao. It's the anointing of association. Ndio hako wa kwenyithania. Kwa hivyo mjue. Protection. Hali ya ulinzi. No mwage maundu maingi. Mnaweza kosa mambo mengi. Maita maingi wakora ni utahi. Unakuta mara nyingi umetekwa nyara. Ama umeenda na wewe. Kana tumia ku nimekire ate. Ama wake zako wameenda na. Ndogothere maundu mamwe mothe ni ukumona. Au utapata yale mambo yote. But you need a covering. No, ndukakuriganirwo ni your covering. Tondu ucio niwe mandated wa gukuruta haria hothe ungitonya. Huyo ndiye anaye nguvu ya kukutoa mahali popote unaweza ingia. Uria wothe ungigukua agutue ngombo. Yule yote ambaye anaweza kufanya mtumwa. Andu ake aria mahakitwo. Wale watu wake ambao uria menyitithanirie na. Yule ambao walijiunganisha nao. Na makurwo kuria guothe meno. Watakombolewa mahali popote walipo katika jina la Yesu. Mwathani aroko. Bwana tukuzwe. Kwagwa muthiri. Kwa hivyo leo. Bebe itirine. Mahindi iko kwenye mchanga. Bebe iki. Mahindi iko kwenye mchanga. Bebe iki. Mahindi iko kwenye mchanga. Wewe na mabebe itirine. Iko kwenye mchanga. Mutikagutuma tuthike bebe. Nyinyi msifanye tuzike na tutiraroka kurora kana ni rugite. Na tuendi kuangalia kama imetokea imeota. Wetagwo kurora mugunda. Nikuangalia shamba. Tondu guthika bebe ti guthika kindu gikuo. Ya kuzika mahindi si kuzika kitu ambacho kimekufa lakini kiko hai. Ukizika kilicho hai.
tondu nigikuruga utaona kama imechipuka. Kwa hivyo ndenda kuhingura murango wa kugeria. Kwa hivyo nataka kufungua murango wa kujaribu. Murango wa kujaribu. Ndenda kuhingura kingeo. Murango wa kugeria. Murango wa kujaribu. Andu a Ngai ni magerie. Watu wa Mungu wajaribu. Magerie biashara. Wajaribu biashara. Tondu woria moi. Sio vile wanajua. Tondu woria mena kiraniro kia Ngai. Andu a Ngai ni magerie. Watu wa Mungu wajaribu. Kugea na indo. Kuwa na mali. Tondu ni athomu muno. Sio sababu na ni tondu thini wao. Ngai ni aretie manene miturire-ini yao. Turehoka Ngai, tutirehoka uge witu, utauku no menyo witu. Mau timo maundu maria tuigite bengi. Avana tuigite bengi uria Jehova augite iguru witu. Mwathani arogocwo. Koguo riu tutigwika atia, tutigwetigira. Hatutaogopa. Njokere ringi. Wacha nirudie. Tutigwetigira. Hatutaogopa. Mwathani arogocwo. Bwana tukuzwe. Tuona hindi ya riũa ni turihanda. Hata wakati wa jua tutapanda. Amen. Tondu andu a Ngai no iki magethaga na riũa. Watu wa Mungu wanavuna wakati wa kiangazi. Andu a Ngai no iki. Watu wa Mungu ni wao pekee yao. Acio maragia ng'aragu. Wengine wanazungumza kuhusu tugethaga na tukamahe mutu. Lakini sisi hindi ĩyo ya riũa. Tunavuna na kupatia unga wakati wa kiangazi. Na kĩrĩa gĩothe mũndũ ahandaga. Na chochote ambacho mtu anapanda anavuna. Na maandĩko moigaga Ngai ndangĩnyũrũrĩka nĩ mũndũ. Mungu azidhihakiwa na mtu. Ndathikĩrĩria ciugo icio Ngai ndangĩka atĩa. Mungu hadhihakiwi. Tauga mbembe ĩtĩri-inĩ. Sema mahindi iko kwenye mchanga. Na Ngai ndangĩnyũrũrĩka nĩ mũndũ. Na Mungu azidhihakiwa. Uga rĩngĩ mbembe ĩtĩri-inĩ. Mahindi iko kwenye mchanga. Na Ngai ndangĩnyũrũrĩka nĩ mũndũ. Mungu azidhihakiwa. Koguo kĩrĩa handĩte. Kwa hivyo chochote nimepanda. Niĩ no mũhaka ndĩgetha. Mimi lazima nitavuna. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa katika jina la Yesu. Amen. Amen. Koguo mũthĩ. Kwa hivyo leo twagĩrĩirwo nĩ kuoya moko na igũrũ. Tunastahili kuinua mikono juu. Tondũ wa kĩrĩa tũhandĩte. Sio ya sababu ya kile tumeotesha. Lakini sababu ya kile tutakachovuna. Tarũgama na igũrũ ũguo na. Hebu simama na